Pripreme za dodelu MTV VMA nagrada su uveliko u toku, međutim desio se incident kada je jedna zmija ujela plesačicu tokom probe Nicki Minaj. I dok Nicki Minaj u virtualnom svetu obara rekorde novim hitom koji nosi naziv Anaconda, u stvarnom svetu prava Anaconda ujela je njenu plesačicu. Incident se dogodio tokom probe za dodelu MTV video muzičkih nagrada koja će se održati u noći između nedelje i ponedeljka. Nicki je bila na bini u trenutku ujeda, a kada je vidjela šta se dogodilo, pojurila je ka igračici koja je odmah primila medicinsku pomoć. Inače, zmija je već 15 godina u show biznisu i zove se Rocky, a nije poznato da li će zbog incidenta biti zamenjena nekom drugom.